kuki ukuri kwazimiye? Kuki umuntu atagishaka kuvugisha ukuri? Ubu ngubu umuntu usigaye amubwiza ukuri agatinda kubyumva, wamubwiza ikinyoma akabyumva vuba. Niyo mpamvu abantu badukiye ikinyoma, ukuri kukasigara. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi, ni murumuna wa Ismail Mwanafunzi. Ikinyoma cyamaze gufata intera kugeza ubwo no mu madini gisigaye gikoreshwa. Ubu ngubu padiri nagitinya kuvugisha ikinyoma, ukuri yagutaye yahuzo, pasiteri, abarokore n'abandi bagiye batandukanye. Muri iyi si, muri iki gihe, abantu basigaye bakoresha ikinyoma ku kigero cya 98%. Ubwo kabiri gasigaye abo bantu nibo basigaye bakoresha ukuri. Kuki iki kintu cyafashe intera zingana iki? Kikagera uko kigeze mu madini, mu iyobokamana, politike n'ahandi hagiye hatandukanye. For example,